Abu di Taku, Bantu dari kampung. Tujuan untuk gejak sawi Abu tu di Malaysia. Nyamban ciro ulama takdim kuburan sangat luar biasa. Dari Malaysia, dari Aceh, gejak kena hanya agak melawat Abu tu. Luar biasa takdim kuburan. Pertemuan Abu dan Abu Dulu Bapak Romo Haji Nasir Malaysia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu